uriya muhungu ahora yiruka inyuma y'abakobwa, cyangwa se nzakwirukaho kugira ngo ngufate. Kwiruka inyuma y'umuntu akuri imbere uri kumwirukankaho. Ese tubivuga gute mu Cyongereza? Dukoresha phrasal verb yitwa run after. Run after bisobanura kwirukanka inyuma y'umuntu kugira ngo agukunde, cyangwa se kwirukanka inyuma y'umuntu kugira ngo umufate. Let's take a look at some examples. That boy always run after girls. Uriya muhungu ahora yiruka inyuma y'abakobwa. To run after girls. Hano ntabwo dusoma girls, dusoma girls. Yaba muri British cyangwa se muri American English, hose dusoma girls, ntabwo dusoma girls. No. I will run after you to catch you. Nzakwirukanka inyuma kugira ngo ngufate. Ubwo ni uburyo bubiri butandukanye dukoreshamo phrasal verb yitwa run after. So guys, iri somo ryageze kuri YouTube channel yacu. Cyari ikiganiro cyiza hagati ya Donald Trump ndetse na perezida wacu Paul Kagame. Baganiraga ku mubano mwiza ibihugu bifitanye. Jya kuri YouTube channel yacu yitwa God's First English. Iryo somo ryagezeho nawe urirebe, kandi turi kwigisha Icyongereza from scratch ku bantu b'abatangizi bumva bashaka kwigana natwe. Niba nawe wumva ushaka kwigana natwe, nimero zanjye ngize aho ngaho, nyandikira dutangire twige. Kandi nimba wumva ushaka kujoininga group WhatsApp, ujye n'ubundi kuri YouTube channel yacu, ujye muri comment section ya video iyo ari yo yose, ujye kuri za video ndende, ujye muri comment section uraza gusangamo link na pininze, uyikandeho irati kugeza muri group. Thank you for watching.